kanongera ngushime wowe udahwema kutwereka ko udukurikiye. Njewe ndi Rwematseri mbonereho kubabwira rero amakuru kanzanyabugire muri yo bw'inshamake ndagaruka nyarambura. U Rwanda ndetse na RDC bashize rero amasezerano y'amahoro bayashyizeho umukono. Iminsi yaribaye myinshi cyane bivugwa ko bizaba ariko byabaye. Ndaza kubabwira ko rero ngo umujyi wa Kigali wihanangirije rero abacuruzi bahata cyangwa se bahatira abantu inzoga kandi basinze. Niba ubona umuntu yasinze cyangwa se yashize akanyota kuki ukomeza kumuhata inzoga, umujyi wa Kigali wagize icyo bivugaho. Ikindi ndibabwire nuko i Rubavu ngo hari itsinda ngo ry'abajongo ngo n'abajongo jongwe ngiri itsinda rero ngo rituruka burya muri Rutsiro ngo rimereye nabi rero ngo abaturage bo mu murenge wa Nyundo. Ego mwabantu inyeshyamba za 23 zakozanyijeho rero n'abarwanyi ba General Dominique Ndaruhutse. Ndaza kubabwira ibye. Ikindi wamenya nuko Colonel Kaina ngo yabafungiye muri Uganda. Museveni wa Uganda ati ni nkenera kuba umunyarwanda nanjye nzajya kuba mu Rwanda. Umupolisi rero yishe arashafande we arangije ariyahura rwose maze undebire. Hari ikindi wamenya hano mu Rwanda nuko utubari n'utubyiniro byongeye gushyirirwaho amasaha ntarengwa yo gukora. Indwara ngo yo kuzinukwa gutera akabariro ngo yakanze benshi nandi yose ndababwira mu kanya. Kanongera ngushima wowe tukiri kumwe nonaha mbabwira ko ngo u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo bashize umukono ku masezerano y'amahoro. Byari kwa gatanu u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo bashize ngo basinye amasezerano y'amahoro yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba rero yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi we wa RDC Muramuzi Therese Kayikwamba Wagner. Aya masezerano kandi aya nyine bayasinye imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Muramuzi Mark Rubio. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko ngo aya masezerano yashyizweho uyu mukono ngazashingira cyane ngahanene ku isenywa rya burundu ry'umutwe wa FDLR ubangamiye bikomeye cyane umutekano w'u Rwanda n'akarere kose muri rusange. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner we yavuze ko ngo aya masezerano ngo ari igice gishya ngo gishimangira ko ngo amahoro ngagomba kugaruka ngo ndetse kandi ngo ibintu byo gushyamirana bya hato na hato ngo bigacika burundu. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mark Rubio we ngo yashimye cyane impande zombi zagize uruhare muri aya masezerano by'umwihariko rero igihugu cya Qatar ndetse agaragaza ko ngo aya masezerano ari intambwe cyane ya mbere itewe iganisha ku gushyira akadomo ku mutekano mukeya umaze ngo imyaka isaga 30 urugaragara rero mu burasirazuba bwa Kongo. Bibutse ko mukanye y'amakuru cyane mugenzi wanjye twature basezeranye uyu muhango twarawukurikiye turababwira ibitaravuzwe muri aya masezerano. Ikindi nabwiye nuko ngo umujyi wa Kigali watangaje ko ngo abacuruzi ngo bahango ibisindisha abana batujuje imyaka ngo ndetse ngo bagakomeza guhatira inzoga umuntu bigaragara ko yasinze ngo tubari dukora ngo tutujuje ibisabwa natwo twavuzweho ngo abakorera ibirori bizwi nka house parties ngo nabo kandi ngo abakora ibikorwa bikomeje gutiza umurindi ubusinzi bukabije ngo bagiye gutangira guhanwa. Mana nyagasani ngo barabahana mu buryo bukomeye cyane.
abantu muhatira abandi kunywa ibisindisha kandi mubibona ko bo mu by'ukuri basinze ntabwo ngaba ari byo ntabwo ari byo mu ijuru amani nuko nguko bimeze. ntabwo biba byoroshye mwokagira imana mwe ariko n'ubundi ni ugukomeza tukabana nabyo. Polisi y'u Rwanda yafatanyije n'umujyi wa Kigali ku wa gatanu batangije rero ubukangurambaga ngo bugamije gukangurira abantu ngo imyitwarire myiza ikwiye cyane cyane ikwiye kubaranga muri ibi bihe by'imyidagaduro cyane cyane muri ibi bihe rero ngo by'amakonji menshi cyane ndetse n'urubyiruko ndetse kandi ngo baje mu biruhuko nabo bagomba kwitwararika. Ibi biruhuko rero ngo ni iby'igihembwe cya gatatu cy'amashuri nuko rero ngo byagarutsweho n'umujyi wa Kigali mana nyagasani. Abantu mukomeza guha abantu ibisindisha mubibona ko banasinze cyangwa bashize akanyota ntabwo ibyo bintu ari byo mu ijuru ni mubiveho mubireke kuko burya ntacyo bimaze. Icyo gihe fagitire iriyongera cyane kaba yanasenze ntabenya n'ibyabaye. Itsinda ngo ry'abanjongo rero ngo rituruka mu Rutsiro ngo rimereye n'aba baturage bo mu murenge wa Nyundo. Bamwe mu baturage rero mu mudugudu wa Buramba ni mu kagari ka Kavomo mu murenge wa Nyundo aha murabizi ni mu karere ka Rubavu baravuga ko ngo bamaze iminsi ngo baratewe n'itsinda ry'abanjongo ngo baturuka mu murenge wa Kivumo ni mu karere ka Rutsiro ngo baje gucukura amabuye y'agaciro yitwa bereli. Aba baturage rero kandi ngo bagaragaza ko ngo batari bazi ko ngo ayo masambu yabo ngo yihishe mu bwo bukungu bukomeye cyane ngo ahubwo ko ngo batunguwe no kubona ko ngo iryo tsinda ngo ryaje rituruka mu murenge wa Kivumo ngo bakaza rero ngo bakirara mu mirima yabo bagacukura ngo ariko ngo ntabwo babyakiriye neza. Abayobozi mwe murebe ukuntu mubigenza ntabwo biba byoroshye rwose ibintu hano birakaze cyane. Kindi wamenye nuko inyeshyamba za 23 zakozanyijeho n'abarwanyi ba Generali Ndaruhutse. Uti bimeze gute rero? Byari kwa gatandatu rero tariki 28 Kamena 2025 ahitwa Birambizo ni muri groupement ya Bukombo. Aha rero muri groupement ya Kongo ni muri territoire ya Rushuru ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru rero wahiriwe imirwano ikomeye cyane hagati y'inyeshyamba za 23 n'abarwanyi bitwa VDP CMC. Iyi rero iyobowe n'uwita Generali Dominico Ndaruhutse. Ni imiryango ngo ni imirwano rero yatangiye kuva saa 12 za mu gitondo aho rero humvikanye amasasu menshi cyane intwaro ziremereye cyane ndetse n'intoya mu duce dutandukanye twaho hantu. Abaturage rero benshi cyane cyane bo muri sheferi ya Bwito ngo bahise batangira guhungira hirya no hino bashaka nyine ahantu hari umutekano hatari imirwano. Abatabashije rero ngo guhunga bahise ngo bahasigaye rero mu nzu zabo. Ibi byemejwe rero n'abaturage bahaturiye. N'abantu mwe ibintu ntabwo biba byoroshye. Tugiye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda aho amakuru akomeje gucicikana muri ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko Colonel Kayina Innocent ngo wari umaze rero ngo igihe kinini cyane ngashinze umutwe ngo witwa Force Nationale pour la Libération du Congo ngo yaba afungiwe muri Uganda. Amakuru rero agera kuri Bwiza avuga ko ngo hashize iminsi Colonel Kayina buri burengero ngo nyuma yo rero ngo byavuzwe ko ngo yahamijwe n'umukuru w'igisirikare cya Uganda General Muhoozi Kainerugaba ngo nyuma yo kuva mu rugendo yakoreye i Kinshasa
ngakanabonana na Perezida Kisekedi Antoine Chilombo ngo rwashize UPDF rero ngo urwo ruzinduko rwaseze UPDF ngo igiranye amasezerano hagati yayo ndetse na FARDC. Imboni yacu rero iri hari turi muri Kongo ivuga ko ngababa hafi ya Colonel Kayina bemeza aya makuru ko ngo batamuheruka cyane ngo bamuheruka ku tariki 24 Kamena 2025. Amaye nkada biravuga ko ashobora kuba ari muri Uganda afunze rero. Mu mpera za Werurwe uyu mwaka rero ngo nibwo Colonel Kayina ngo yashinze CNRC ngo ni CNRC ngo yashinze ngo mu rwego rwo gushyira iherezo rero ku myitwarire y'ubutegetsi bwa Kinshasa irangwa ngo no kuba rero ngo butaraje inshinga n'imibereho myiza y'Abanyekongo ngo baterwa rero n'imiyoborere mibi kandi daha agaciro abanyagihugu. Mu byo Kayina n'umutwe we rero banenga leta ya Kinshasa ngo harimo ruswa, gukoresha icyene wabo, kugura aho bishakiye rero ngo amaye nka yanjye yeza ndonye n'ibyo rya mbere amaye nka data ngo n'amacakubiri. Museveni wa Uganda, muramizi ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda aka Tibihaburwa yatangaje ko ngo igihugu cye ngo kitazemera ko ngo hari umuturage utunga ubwene gihugu bwa Uganda ngo ndetse anatunga ubwene gihugu bw'u Rwanda. Nta gutunga ubwene gihugu bubiri ntibikunda. Hari abantu rero bamaze iminsi bamushinja ko ari umunyarwanda, nawe yabasubije agira ati ninshaka kujya mu Rwanda nzagenda. Museveni yabitangaje rero kwa gatatu yari tariki 25 ubwo rero ngo yagiranaga ubwo yakiraga rero mu biro bye ngo itsinda ry'abanya-Uganda bafite inkomoko mu Rwanda abanyarwanda. Aba baturage rero banazwe cyane rero ngo nk'abavandimwe bamaze igihe kinini bagaragaza impungenge ngo z'uko ngo leta ibima ibyangombwa birimo pasiporo kubera ngo gushidikanya ku nkomoko yabo ngo nyamara baravukiye bakanakurira hariya muri Uganda. Ibi bintu bimaze n'igihe rwose. Museveni ubwo rero yahuriraga rero nabo mu biro bya Museveni mbabwire ko biri hariya Entebbe, yashimangiye ko ngo abantu bamaze ngo ibinyacumi by'imyaka batuye muri Uganda kandi bakaba rero ngo bazwi n'inzego z'ubuyobozi ngo bakwiye kwemererwa nk'abanyarwanda muri Uganda, bakabaha ibyangombwa bagatunga za perime bagatunga na pasiporo ndetse n'indangamuntu. Perezida Yoweri Kaguta Museveni rero yibukije ko ngo ubwene gihugu bwo ari bwo bwose ngo bwa Uganda ngo ari uburenganzira buteganywa n'amategeko cyangwa se ngo n'itegeko nshinga rya kiriya gihugu, bityo ko rero ngo nta muntu n'umwe ngo ukwiriwe kubwimwa n'inzego za leta cyangwa ngo atinde kubuhabwa. Perezida wa Uganda kandi yashimangiye ko ngo inzitizi abaturage barimo b'abanyarwanda bahura nazo ngo zigiye kubonerwa igisubizo cyane zikwiye kubona ibyangombwa hakiri kare, kandi izo nzitizi zigakurwaho ibyo mu birweho. Ikindi wamenye no ko muri Amerika irashinja umutwe wa 23 ngo kubangamira ibikorwa bya MONUSCO muri Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ngo zibinyujije muri ambasade yayo, muri ambasaderi ngo wayo uri muri Loni yitwa Dorothy Shea yatangaje ko ngo umutwe wa 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ngo maze igihe kinini warabujije rero ngo ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Uganda zizwi nka MONUSCO ngo kugeza ngo ubufasha ngo kubakeneye ubura bufasha nyine muri kiriya gihugu cya Kongo. Uyu Doros yabitangaje ubwo rero ngo yari mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro ku isi, muri mu nama yako muri iyo nama yako kanama nyine ngo yabaye mu mpera z'icyumweru turimo gusoza nyine. Aho rero yavuze ko 23 ngo yahagaritse ibikorwa bya MONUSCO kuva yafata umujyi wa Bukavu ndetse na Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano yayogoje akariya karere. Impamvu uvuze utyo nuko hari ibibuye mwendaga gutunda none bakaba barahafashe mukamuta kibitunze, ni muhangane mutwara yo ngaya arahagije. Muri Kenya umupolisi yishe arashafande we arangije nawe ariyahura. Ryari rero
Ni ku cyumweru ngo abapolisi rwose babiri bo kuri sitasiyo ya Ngiya, iyi sitasiyo ya Ngiya iherereye rero Alego Usonga, aha ni mu ntara ya Siya, byaba rero ngo mu kurasana ngo abantu barasanye, nyuma yaho ngo umupolisi ngo arashe ngo umukuriye cyangwa se afande we, maze arangije nawe agera atya arirasa. Yego ajyewe. Polisi yavuze ko ngo uyu mupolisi ngo yabanje gusanga ngo mukire iwe mu nzu, maze amurasa amwegereye akoresheje imbunda ye yo mu bwoko bwa G3. Nyuma nawe rero ahita apfa, ariko yapfuye yawe. Duse mu Uganda rero ngo myaka ya 80 Museveni yemeje ko ngo azahatanira indi manda, ariko we gumaho. Perezida wa Museveni wa Uganda yemeje ko afite intego yo kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu yo mwaka utaha, ngo bikaba rero ngo bishoboka ko ngo yaguma ku butegetsi muri iki gihugu kugera hafi mu gice cy'ikinyejana. Kibazo rwose. Mu butumwa rero yashyize ku rubuga rwe rwa X ku wa gatandatu, Perezida Yoweri Museveni Tibuhaburwa yavuze ati, nagaragaje ko nshishikajwe no kwiyamamaza nk'umukandida mukuru ku mwanya wa perezida w'iki gihugu, cyane cyane ko nzaba mpagarariye ishyaka riri ku butegetsi NRM. Museveni tuzongera kumutora cyane. Ikindi wamenya nuko afite imyaka 80. Mwibutse ko yagiye ku butegetsi muri Uganda kuva mu 1986, ubwo rero yafataga ubutegetsi nyuma yo kubohora intambara y'inyeshyamba mu gihe cy'imyaka 5. Agumeho, ariko rikagumeho yewe. Ikindi wamenye nuko abanyamerika 6 bafunzwe bazira rero ngo gushaka kohereza ibintu bibunyuranyije n'amategeko muri Korea ya Ruguru, birimo na za Bibiliya. Umuntu yohereza Bibiliya mu gihugu cye bakamene kone, ariko Yesu ni umwami. Abanyamerika rero ngo 6 ngo bagiye ngo gufungwa, cyane cyane bafungirwa muri Korea y'Epfo. Icyo bazira nta kindi, ngo barazira gushaka kohereza amacupa ya plastike 1600 yuzuyemo rero ngo umuceri, inote z'amadolari za Amerika ndetse na Bibiliya, kandi bakabyohereza muri Korea ya Ruguru binyuze mu nyanja, nk'uko rero abapolisi baho bagiye babitangaza. Aba bantu barashaka kohereza Bibiliya na soni, barashaka kohereza amadolari. Ago jewe, ariko ngo Bibiliya byogo ntabwo byoroshe mwabantu mwe, ntabwo byoroshye. Ikindi wamenye nuko ngo Rubavu bacuruzi rero cyane cyane ngo abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ngo baranenga serivisi za migration zitangiza ngo zibatinza ngo ku mupaka. Bamwe mu bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu karere ka Rubavu baranenga rero imikorere ngo y'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka migration cyangwa se migration muri aka karere ka Rubavu, nyine ngo kubaha serivisi ngo itanoze, ngo bigatuma rero ngo bakerererwa ku mupaka cyane, bategereje guteresha kashe kugira ngo babone kwambuka. Hari igihe ngo bitinda rwose, bigatinda ugasanga biratinda pe. Ubwo rero barimo baragira bati, nyaboneka nimudufashe turebe ko byagenda neza, maze byihuta ubundi dukomeze turyoherwe na serivisi za migration. Yego nuko nguko bimeze. Utubari n'utubyiniro byongeye gushyirirwaho amasaha ntarengwa yo gukora. Ubu bimeze bite rero? Urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ku bufatanye na polisi y'u Rwanda ndetse n'umujyi wa Kigali bashyize amabwiriza mashya areba rero abantu n'ibigo bitanga serivisi zigendanye no kwidagadura cyangwa kwakira abantu. Amabwiriza rero mashya ngo yashyizweho nyuma y'inama yahuje ziriya nzego mu rwego rwo gukemura imbogamizi zituruka ku mikorere igira rero ngo ingaruka ngo ku ituze rya rubanda ndetse no ku mibereho y'abaturage muri rusange. RDB rero mu itangazo yasohoye
RDB ngo mu itangazo yavuze ko ngo ishingiye ngo ku itegeko nomero 12 yo kuwa iyo rya 2014 nyine ibintu by'amategeko urwego ngo muri urwo rwego rw'amabwiriza mashya ngo nuko ngo abakora ngo buriya bucuruzi ngo bagomba ngo kureka gucuruza inzoga ndetse bagasezerera abakiriya bitarenze saa 7 z'ijoro kuva ku wa mbere ubwo no kuva uyu munsi kugeza ku wa gatanu saa 8 z'ijoro ku wa gatandatu ho no ku cyumweru nibwo bazajya basezererwa izo saha angatatu bene turaza kubigarukamo. Aya mabwiriza make rero yakizeho yanga nyine yashyizweho ngo cyakora ngo ntareba za hoteli ngo kuko zo zemerewe gukora amasaha 28 kuri 28 kandi iminsi 7 kuri 7 gusa nayo ngo yaba afite ibikorwa ngo byihariye nk'ibitaramo bakabanza kujya kubisaba muri RDB kugira ngo birusheho kugenda neza. Ikindi wamenya nuko indwara yo kuzinukwa gutera akabariro ngo yakanze abantu benshi cyane uti biteye rwema we. Abashakashatsi bo mu Bwongereza baravuga ko ngo hari bamwe bashobora rero ngo kuzinukwa gukora imibonano mpuzabitsina ngaho rero ngo bibaho ngo bitewe ngo n'udukoko cyangwa se proteine tuboneka cyane cyane ngo mu rugimbu rw'umugabo. Ibi rero ngo bikaba bishobora rero gutera ibimenyetso bikomeye cyane ngo birimo kuribwa, kubyimba imyanya ndangagitsina ngo cyangwa ngo no guhagarara k'umwuka. Iyi ndwara yitwa Seminal Plasma Hypersensitivity yemejwe rero bwa mbere mu 1967 ariko kuri ubu rwose ngo abahanga barimo nka Dr. Michael Carlos umwarimu muri Manchester Praetorian University baravuga ko ngo ishobora ngo kuba ngihari cyane cyane ku bantu benshi ngo kurenza guko twabikekaga. Iyi ndwara yo kuzinukwa kubikora ngishobora kuba ihari rwose kuruta uko twabikeka kabana data. Uyu Dr. Carolo avuga ko ngo bimwe mu bimenyetso byayo rero ngo bikunze kwitiranwa ngo n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina cyangwa ngo infection zisanzwe ariko ngo iyo umugore rero ngo akoresheje agakingirizo bimenyetso ngo ntibigaragara neza cyane cyane ko ngo bishobora no kuba ngo ikimenyetso cy'uko ngo afite uku kuzinukwa ukagira inkamwe. Ibi ni iki kandi mwabantu ni mu gihe kandi ngo iyi ndwara ngo yarizwi cyane nk'ifatwa n'abantu bakeya. Ubushakashatsi bw'1997 bwagaragaje ko nibura 12% ngo by'abagabo bagaragaza ibimenyetso nyuma yo kubona nawe gukora ngo imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ya ndwara irakaze. Ikindi wamenye no ku Munyarwanda witwa Manizabayo Dieudonné yafungiye Kabare muri Uganda akekwaho kwiba imbunda umurinzi wa kimwe mu bigo bicunga umutekano byigenga. Uyu mwana imbunda yarayitwaye hemwe ukagira Imana. Manizabayo rero ngo yarasanzwe akorera ubucuruzi mu mujyi wa Kabare. Ubutabera rero bwa Uganda bumukurikiranye icyaha cy'ubujura gihanwa n'ingingo ya 237 ana Nyagasani. Uyu mwana imbunda yarayijyanye koko. Mbibutse ko aya makuru yagucitse urajya kuri YouTube channel yitwa Mwamba TV ubundi yose yabone ndetse n'ibindi biganiro byinshi byose je n'umuvandimwe tujya tubagezaho tuzajya duhita twimukira hanga Mwamba TV mu Kinyarwanda rwose. Ngaye nguko murakoze mbifurize gusaza mudasabirije kandi Uwiteka abamwenyurire. Teka abamwenyurire.